beje ko inama tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu aribwo ibiganiro bizaba hagati ya M23 na Gisegeti. Ibi bintu mwamaze kubireba, murabibona mute? Gisegeti yamanitse amaboko, urugamba yarutsinzwe, kuko aravuga ko ibiganiro cyangwa amatangazo ari kuza. Ubwo ngo turaza mu cyiciro cya kabiri, tuva mu rugamba turinjira muri uyu muvuduko wo mu minsi ibiri yonyine, iminsi ibiri gusa. Ibi ngibi byari bisanzwe, bamaze gukonfaminga. None ubu turi kuvuga itangazo risohotse konfaminga ko ibiganiro hagati y'Kinshasa bigomba kubera muri Angola, I think bigomba kuba tariki 18. Ndaza kwifuza umuntu umwe mu bantu bashobora kudufasha kuri aya makuru, ariko nuturangiriza ku bijyanye n'ibya operation yaraye ibereye hariya muri Kaziba, wakomeza my brother. Ikindi nabasha kurangirizaho gadifatira ngo ndegweza abandi mwanya, Yego, nuko abaturage b'imurenge bari bategezanyije M23 amatsiko menshi, babishimiye. Urabizi kuko banyazwe inka nyinshi na leta ya Kongo, ariko bavuze ati kubera yuko twishimiye abana bacu n'ubutabazi buje kudutabara, intambara imaze imyaka 8, ntitwita kuzariwe n'uwaziriye ntiyararutabaje. yego, bafashe izisigaye zose bafatamo zimwe barabazimana zihwanye nuko bari bangana. yego. Ukuvuga ngo ubu nyine abana ko barasangira na banyirasenge n'ababyara babo bamaze guhura bose. Wow. Ibintu bwira abamama abapapa bagiye kubatega ku musozi, barabakira n'ibyishimo n'indirimbo nyinshi. Nubwo basanze amata ari make, ariko basanze hari ibyishimo biruta amata. Bamaze kubazimana, abana bariko bararya, bari mu rugo, bari kubohagira amazi ashushe. Icyo nakubwira nuko abanyamurenge bari bagize iminsi miremire bitwara muri ya misozi nk'uko bizigwa bifada. Bamaze kubona umuco, kandi ubuhanuzi bwari bwaravuze ko itara rizazamuka imisozi miremire bwamaze kurenga hariya. Icyo nizeraho nuko intwaro zaciriwe kumara abanyamurenge zasubijwe mu bwubate. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane, urakoze bwana Mike. Mbere yuko tugenda rero, aya masaha nitujya muri ibi biganiro bigiye kuba, muze kunyumva neza hano ndibuze kuva, nituza kwinjira muri ibi biganiro, nitujya gushyira commentaire, ariko ntabwo ndi buve muri Sud Kivu ngo mbere yuko twinjira Rwanda n'aya matangazo amaze gusohoka nonaha, ntabwo ndi bwinjireho ntakiriye Kamana. Est-ce que ça va? Kubera ibyishimo uraza kumbabarira Godfather. Yego. Reka ndangize kuri kino kintu. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu, take your time, fata umwanya abantu benshi wawe. bakomeje kwibaza impamvu M23 yabaye stack mu Kamanyura. Yego. Ntabwo M23 yari ifite inyungu zo gufata Uvira, kuko ntacyo bari bagiye kwikoramo kiruta kutabara abaturage bari bayirimo. Yego. Ariko abaturage bari batotejwe mu karere ka Sud Kivu na muri territoire ya Uvira na Mwenga, zari bizwi ko ari abanyamurenge. I know. Icyo bakoze rero, babanje kuramira ubutabazi bwo kurenga inyungu ziri muri Uvira, kuko abantu babitekereza. Babanza kuramira abaturage, kaza kugira abaturage. Wow. Kandi iyi strategy bakoresheje ni n'urukundo rwo gukunda abanyabuvira, kuko aho bageze Uvira ntikigwaniwemo. Ntabwo babikoze ko kujya bageze za Bukavu, za Goma na za Bukavu batarwanye. Nuko ngo Uvira ubu nyine yagize umugisha, kubera kuko M23 yamaze kurenga muri ho plateau. Yego. Wow. Dukomeze. So urakoze cyane. François, ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Nafurahi sana. Michael ana décrit fasi kama mtu anapajua kabisa. C'est vrai. Kaziba ilikuwa point strategique sana. Niho ni Kale. Burya abarundi bamaze gutsindwa Kale. Byari bimaze kurangira ko byarangiye. Kale kuna bashize imbaraga nyinshi cyane. Hanyuma umva byabaye simple, Kavumu iba simple. None ikibazo gihari, impamvu banatinze Kamanyura bazamuka mu misozi. Urumva plain kurwanira muri plain biragoye utaralibera kwanza imisozi. Baho mukwanza kujya kuimbera ya misozi yo hejuru. Ubu barabakontuna abarundi bungu batakaye, ntago bayikora repli strategique yo gusubira iwabo. Wari kujya mu mashyamba hirya kure, hari forêt rwose nini cyane hirya. Baraza kumanika amaboko, nabo biranze baze bajoininze AFC 23 nkuko abandi babikoze nabo. Hanyuma ikintu gishimije cyane ubu ngubu nuko ya jonction twavugaga twasakuzaga ko
twirwaneho na AFC/M23 bizahura noneho bakahuza imbaraga cyane, yabaye vraiment, kandi c'était pas facile kuko urebye neza aho hantu hose ni mu misozi, ni aduyi gusa, mayimayi nizo zari zirimo nyinshi, ariko urumva ubu abaturage barizisiye imyaka yose, imyaka 8 yose, ubu bararokose, ubu kamemba bashobora gusinzira, noneho bashobora gusinzira, kandi noneho rero na mayimayi nayo ubu imaze kubona ko noneho rero bananiwe gukubita abantu bakeya mu Minembwe, barabasyeja Sukhoi drone byose, ariko bararesiste paka babonye renfort. Ubwo babonye renfort rero ubu no kumanuka Uvira biroroshye cyane, biroroshye, bazakomeza za Fizi hirya, ubu nta ntambara kandi yongera kubaho. Urabona ukuntu Bukavu yabaye tombe, ni Uvira nawe biramera kuriya nyine. Neva rero bakoze strategie yo kuvuga ngo baze bakalme AFC/M23, aho gati nyamureka ni mu mure ntabwo tuzongera kandi kubatera, kandi bo bari kuranforce izo zakaziba kugira ngo bakore contre offensive ya Bukavu. Urumva ubwenge bwa Neva, aziko peut-être ari songo panyapuliza, anakiana puliza pale, kumbi kwa nakula tu pembeni, ashaka mbese kuranforce intambara. Or ntamenye ko n'abandi nabo bazi strategie z'intambara cyane kumurusha, ni nayo mpamvu ubu ngubu mbere wahoze uvuga bya negociation igiye gutangira, mbere y'iyo negociation na Kalim ushobora gufatwa, mbere y'iyo negociation s'il te plaît, nukuvuga ngo parti yose les deux parties bagomba gukora uko bashoboye kose, bafate le maximum possible ama position yose, kuko a partir ya negociation izatangira hazaba cessez le feu, kandi cessez le feu bashaka kukohereza peut-être abantu aba observateur bavuga cessez le feu, bese constate cessez le feu. Urumva ko bagomba kuba bafashe ahantu hanini hashoboka hose. Niyo mpamvu ubona nanone Tshisekedi nabo bavuze ati tukore vuba negociation basabaga ize, kuko ni na M23 yisabaga iyo negociation, ariko se negociation basabye kuva kera bakiri hirya, ibintu byamaze guhinduka. Tshisekedi amaze kwicamo abantu benshi, Tshisekedi amaze kudeturna benshi, bazakora negociation na Tshisekedi? Non, c'est pas possible. Bazakora na leta ya Congo, notamment FARDC, ko FARDC izaguma ari FARDC, ariko Tshisekedi lui il est disqualifié complètement. Muri negociation bazamusaba gusa kwegura habe gouvernement de transition, izo organize ibintu byose, uhise winjirayo, uhise ugurukirayo, waba uretse ko unapita unaenda uhise winjira muri negociation kandi twari tukiri mu ntambara, waretse uhise tugwe mu ntambara uretse gato ngiye kurangiza, reka maze nkine kano kantu, noneho tugiye kwinjira, none niba bapfaye hayi baje, tugiye guhita tujumping hano, tugiye kuri ibi bintu bigiye kubera kuri itariki ya 18 bamaze gukonfirma, kuri itariki ya 18 bamaze gukonfirma, ndaza gukenera intsinzi y'abanyarwanda. Umunyarwanda wese hano mu by'ukuri ndashaka kugira ngo uze kuzamuka, kuko mbere y'uko bajya muri negociation, first of all intsinzi ku Rwanda, intsinzi ku Rwanda, intsinzi kuri M23 niwe ya mbere kwazi. Umugabo ndamugirane kubizi ko ntabikunda, hari impamvu mvuze u Rwanda, ngiye se ndi umufana w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyi myaka yose ishize Tshisekedi yirirwa ari muri Rwanda. Mumbabarire munshakire kaka video yavuze ko akiri perezida wa Congo ntabwo azigera negosia na M23, mukanzanire uyu mugabo u Rwanda rwagazeho rukorerwa barufatira ibihano, kuko uyu mugabo yakomeza kwa accusing ko ariko rwamuteye atemera M23, murabizi. Uyu munsi agiye mu biganiro na M23, niyo mpamvu mvuze ngo aya masaha intsinzi ku Rwanda. Uyu mugabo ameze nk'igicu, ariko buri munsi yirasa mu kirenge. Sinzi buri kunyuma François, ahangaha niho mvuze nkubwira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro, ahangaha kuba uyu nguyu yamanitse amaboko abagiye kuganira na M23 intsinzi ku Rwanda, sinzi rero kunyumvikana. Ahangaha amahanga arongera kubwira ku Rwanda, amahanga sinzi muri kunyuma harundi kuva, kuko
niba kugeza amasaha ashobora kuza akaba ari we uri kwiruka nka saba aya masaha u Rwanda rukaba rutakiri muri ibi bintu rubirimo, ariko ndavuga kugeza amasaha ku meza akaba ari delegation ya M23 na leta y'Kinshasa. Size muri kubyumva ibyo ndi kuvuga. First of all, ya mahanga araza kuvuga iki? Ariko abantu bagiye gisagati n'abandi bantu ki tugiye kujyayo, ariko mbere yuko tujyayo ntabwo njye nirukansa, ntabwo njya mvanga mu kanya, nibo ngiye kugira iki mu kanya nanafasha abakongomani, ariko basuvuka hari n'abantu muri Nord Kivu naze kuzamura hano, mba nshaka tape par etape. Niba tugiye kuva kuri Sud Kivu haza abantu bametriza, niba ari Burundi hazamuka Abarundi, niba tugiye muri Nord Kivu wowe muri Sud Kivu udafite amakuru ahagije, niba turi mu Rwanda reka abanyarwanda bavuge. So niko byo bigomba kugenda, reka abantu bafite experience ku bintu bikoreho nk'abantu baho. Mbere yuko twinjira noneho ahanga tugiye gufungura public, nushaka utavuga ikinyarwanda ariko ucyumva, uraza gutanga igitekerezo ko tugiye kwinjira kuri ibiganiro bya Rwanda byamaze kuba confirmed ko ari tariki 18. Nkibaza ahanga mfite ikibazo ndibuze kwibaza cyane cyakomeje kunyobera, delegation izajya hariya i Rwanda ni yihe yo muri M23? Abadiplomate babo bose bashyiriweho igihano cy'urupfu, turaza kubigarukaho, reka tumaze tuve mu by'intambara. Ndabibereka. So tutarukiro gatoya tujya kuri batwigwaneho nabo murabona yuko bari Minembwe ahano Minembwe, kandi batwigwaneho nabo bashaka gukorana na M23 iri nka Kiziba canke Kamunyora, ubwa mbere kiri Kamunyora ko yagize Kiziba, reko kuvuga ngo aba murabona yuko bari bakikuje Uvira, murabona uko mukarabe kano gace nibutsa abantu bari kuri TikTok ko iyi ni video ndi kwerekana app yuko byifashe. Murayibona ukuntu TikTok rero hano bamaze kugera hano bakamara guhuza imbaraga, byari koroha yuko karo gace kose bagafata kamubonana Rusangi, Asongo, Murozi, Namoya, Kabambare, Mukoro, Kongoro, Mburura, Rumira. Ariko rero hano hari ikibazo kinini ni Baraka. Hapa Baraka aka, urabona aka Baraka uzosanga bigenda kurabana na nuze za Makamba, za Rumonge, Nyanzarake, muri bishinyene vya Rumonge n'ahantu murayibona ino nyene. Murabona yuko rero ukuri bariko baragenda, murabe muheri no Goma naberetse, murabe muheri no Goma mu Marukino zabuka bo mucenga Kiziba muzinduka, kandi bagakika bakabona bajya hano Baraka Uvira bayishyira hano ko bariko begereza kuva mu mupaka wande wa Tanzania. Wera hano ni muri Tanzania. Yego ni muri Tanzania. Ino ni muri Tanzania nga murabona ko bagomvye gufata ngaha byuzuye. Mutega amatwi mwumve rero byakoroha yuko bashobora no gutarukira i Burundi ngaha. I Burundi murabe neza ngaha. U Burundi nta kintu mufite mugira abantu kugira ngo hamwe mu Rumonge byashoboka ngaha cyane. Mumbabarire sina batwenza ariko hano rero nimba rero mwimusize ingufu hano muri Uvira hapa mugashyira ingufu ngaha muri Uvira, aba babirekeye gato babanza kubirekera. Ndi kuvuga ngo rero aha za Minembwe Baraka he bamaze gukorana uko kose murabibona rero hako chaki murabona ko byacho murabona hano byakunda. So sibira kugira ngo njoherwe none ndiko ndabasigurira ndababwira impamvu bino niko ndabivuga. Abarundi muze Uvira babanje burareka gato muzi impamvu ni kubera yuko hano Abarundi mutapinga screen ibiganiro tumaze kumva bariko baragirana ngo bareke babanze bahihorere gato Uvira, kandi hano hari y'urwanisho byinshi banarunza ibyo bari barunze muri Goma ngo bagenda barabahinda bazaba bariko baha imbaraga za bano zo kuzino zo muri Uvira bakazino bakonona Minembwe hamwe hari bari babanyamurenge n'abandi bagaca batangura kushwaragira ino bakababesha bano kubanza kubihoza gato umuntu barababitse bakaba barisuganya ngaha bakababeshi bakabashwiragira ngaha barabashwiragiye ngaha bose mubona ino bakaba guhashwiragira abandi bashwiragiye ino ngaha Uvira abasigara kantu gato gusa muhinda ni wa Murundi urakayibu ya wa Murundi now ibura uriko yipanze barayibona hano na Rosmap nziza murabona ko byoroshye ko nabasugurira ngaha ibyoroshye, kandi urabona yuko
hano hantu bamaze gufata ni hanini kandi bavuye kure kuva ino hose no bagiye barafata ino hejuru kabona ino kuva Goma bakahagenda bakazunguruka ino bakahaja bakagenda hakaba hari abantu barenga hano kuri Kimana ahantu ni hanini uko murabona yuko ufate ino mu gice cya Goma hatumberanye n'u Rwanda bafata hano hade muri aka gace hatumberanye n'igipande tubarano cy'u Burundi ni kuvuga ngo karo gace bamaze gufata kangana n'u Rwanda hamwe n'ikindi gipande cy'u Burundi ntabwo rero Uvira n'ahandi hagiyemo ngira ngo haba hikuvye inshuro nini ya Burundi kuvuga ngo bwaba ari Burundi n'u Rwanda biteraniye hamwe n'akandi gace ka Tanzania mu za Kigoma n'ahandi ni kuvuga ngo byahakwa kungana ni hanini cyane Kongo ni nini kuzunguruka ino reka nini Kongo ni nini cyane nini so nuko rero hano bipanze nimba rero cyuko ndayabona hano uko nababwiye nta mpamvu hano M23 nkeka yuko yaza kudurumanya ngaha mu by'u Burundi ni imwe twavuga bwa mbere twebwe Burundi twakwicungira imipaka hani wacu hamwe vya Kongo bikaraba abanyekongo uko mbona abakongo barananiwe ibyo Burundi abarundi bacu tukigumira hano tukaragaza kuvyonga karere kabo twe tukicungira imipaka yacu mubona hapa tukicungira imipaka hanyuma ibintu by'abanyekongo bikaraba abanyekongo ko murabona iyo bavuye hose bagashunguruka bakatugezana impande yo mu rugo mu Burundi hano so ari gisebo kiramaze kubigisebo kubera ko ugiye kuraba aba bari ngaha muri Uvira bari baragiye barenga za Bukavu baragenda bagerino okay ndatekereza mu byumvishe reka dukomeze ibi nibyo nashaka kugira ngo murebe erega ni realite reka dukomeze noneho ni map abantu bo kuri TikTok nabiberetse abantu bo kuri Twitter murabyumvishe reka noneho tujye mbere tugaruke fly high reka ntagirane nawe amasezerano tariki 18 cyangwa ibiganiro biratangiye kuri leta ya Kinshasa na M23 ahangaha nkibaza ngo ko babashyiriyeho ibihano bose ariko Burundi muraho abarundi muraho murarya bigakunda murasura bikemera ni nyinyi umva murafitwe abarundi kuva uyu munsi mugiye kujya mujya kunyara ruko M23 bahaye permission ibujumbura nimara gufata hariya kwanza n'ubu turi kuvugana bura nta burenganzira mufite bwo gukora ibyo mushaka ikira kibuga cy'indege ntago mugifiteho uburenganzira 100%. Hello aho ngaho niko gahunda imeze mubyemere mu byanjye abarundi ubu ngo mu minsi mikeye ibujumbura muzajya murongora abagore banyu M23 bahaye uburenganzira kuko ntabwo bishoboka ko wakura kira kibuga cy'indege hariya ikibuga cy'indege kiri muri plane ntabwo ndi kubavugiraho ikibuga cy'indege kiri muri plane yugarijwe nkuko maze kubireba map maze kubereka abantu bo kuri TikTok maze kubibereka ntabwo muri plane bishoboka murabona ko ntibishoboka ko ushobora kwidegembya ikibuga cy'indege imisozi yara hejuru ahangaza akazibana hari ahandi ntabwo ushobora kwidegembya muri mu kibuga cy'indege cya Bujumbura without permission umuntu yagenza imbunda hari hejuru imisozi ya za Uvira ntibishoboka abagufite niyo mpamvu ubona Neva yafashe buri kimwe cyose akakirunda Uvira ntabwo ashaka kuhafatwa ariyo mpamvu akimara kubona ko bazanahafata yagize atyo aravuga ati muvyeyi ni wewe wanje hewe nubundi turabakengurikiye nubundi n'u Rwanda u Rwanda n'urundi ni Rwanda Burundi nubundi ni Rwanda Burundi ndayamanitse nohereje abagenerali turatakambye turakengurutse mutubabarire mu Rwanda baravuga ati manzu y'Kinshasa ibingibi rega ku bantu mutabizi rega ibingibi amakuru dufite ngo nuko ngo abagenerali b'abarundi bavuye i Kigali kujya gutakamba barababwiye ati mujye kubwira sobuja yuri ejo aje Kinshasa aje kubwira ibiganiro nawe M23 byihuse bitari ibyo ibujumbura turabyanekisa ubujumbura buraza kuba umurenge wundi mu mirenge igize Rusizi muri aho ariko reka dugaruke none twinjire muri ibi biganiro ikintu nibaza Giseketi avuze ko tariki 18 cyangwa Angola batangaje ko tariki 18 ariko ibiganiro bizatangira hagati ya M23 na leta y'Kinshasa ibi biganiro bizaba bite ndi kwibaza mbere yuko mbyita intsinzi y'u Rwanda first of all nyuma y'uyu mitwaro nyuma y'uko kuzengereza u Rwanda by'igihe kirekire aya masaha Giseketi yemeye ko aterese nagiye kugena ibiganiro na M23 u Rwanda intsinzi ku Rwanda icyo ni cyambere kuko aya masaha amahanga ntaseba
sinzi ikintu ari buze gusobanura, sinzi niba ibihano bafatiye u Rwanda bari buze kubivanaho, muze kunsobanurira abantu mwize amategeko mufite n'ubwenge, muze kubinsobanurira, ariko reka mbabwire uyu munsi niba uri umunyarwanda ufate umwanya uririmba yarimo ngo intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi, ako karimo mukaririmbe, kuko ndakubwiza ukuri ngo barabakubise ngo muri diplomasi, babakubita muri diplomasi gute? Mu mpereze y'amajwi ya Kisekedi ntabwo ushobora kumbwira ko nyuma y'ibi byose byabaye avuga imbere y'itangazamakuru ngo akiri perezida w'iki gihugu jamais ngo grand jamais, mubabare munshakire iri jambo rya grand jamais, ndabasabye munshakire ijambo grand jamais. Ikibazo ntabwo tuzi gukoresha social media, bimeze bite? Mureke twige gukoresha social media. Aya ni amagambo agomba gukubita uyu mugabo agahita ava muri office akirukanka. Umuntu nuvuga ngo mumbabarira abantu mwandika France, mureke dukoreshe aya magambo ya grand jamais, ariko intumwa zimara kugera Kinshasa munyemere tuze gukoresha aya magambo ya grand jamais, natwe twige gukoresha social media mu gusupportinga cause, mu gusupportinga ibyo twemera, mu gusupportinga igihugu. Dukoresha ijambo grand jamais mu gusenya aba basenzi baheze inguni, abantu baheze inguni, bagaheze inguni, bakirengagiza ukuri kuriho. Nibamara kugera muri ntuza tuzakora campaign ya grand jamais y'ubuheza nguni kwa kuganira n'abakongomani kandi azikora abakongomani. Reka dukomeze. Bwana Fly High, manza uduhe headline y'ibintu maze kubona ko tariki 18 ikiganiro kizaba intumwa z'i Burundi, zo muri Kongo zigahura niza M23. Ijambo ni iryawe, hanyuma ndaza kwibaza ibibazo nyuma. Urakoze cyane Godefada, ndagushimiye. Mbere yuko mvuga ko icyo kintu cy'ibiganiro bya M23 na leta ya Kongo i Rwanda, abasoma makuru ntabwo twagiye tubivuga cyangwa tubivugira mu gikari, ariko yari ibinyamakuru byatangiye kubyandika kandi tuba tuzi ko ari ibinyamakuru bifite amakuru, nuko haba hari amakuru yizewe. Nuko mu minsi ishize habaye ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi kabera mu Kirundo, bigahuza inzego z'umutekano n'inzego z'ubutasi. Ubwo abishaka kantu gasubiraho ngo byagenze bite? Oya, ariko ntimugakubite mwirukanka mujye mubivuga mutiruka. Ngo byagenze bite? Nuko aka kanya makuru asohoka mu binyamakuru bimwe n'imwe tuba twizeye, avuga ko hari ibiganiro byabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, inzego z'umutekano n'iz'ubutasi bikabera mu Kirundo. Ariko iz'umutekano zari izihe, iz'ubutasi zari izihe? Byose byo ku mpande z'ibihugu byombi, u Rwanda n'u Burundi. Okay. Ariko mbere yuko inama iba hari n'izindi ntumwa z'Uburundi zaragiye mu Rwanda nubwo bitavuzwe, ariko birazwi kuko zaragaragaye, ntabwo bagiye rwihishwa, baciye ku butaka baragaragaye. Ntabwo bavuzwe, ariko iyo nkubwiye niyo ngiyo abantu benshi, ntabwo abantu barateke, abantu speculation, abantu bavuga ati yende byaganira no, ariko ntabwo akanya ibintu biganirwa mu biganiro bimeze gutya ntababimenya, ntawamenya ko ni ibintu byinshi cyane. Yenda nza kugaruka nyuma mbere y'ubusubizi, nza kubera yuko ngo yenda nkubwira ko ibintu bya Kongo. Yego, first of all, haramutangara ko magambo Kisekedi yavuze yereka abantu bose bari hano ko kuba yemeye ibiganiro ari option ya nyuma afite, nta yandi mahitamo mu gutsindwa urugamba. Kuba yemeye ko yarevuye ati nure yafimo ko tudashobora kuganira n'umutwe terroriste wa M23, ashyira ijambo rikomeye cyane, uvuze ngo cette ligne rouge que je ne peux pas franchir. Ruvuga ngo kuganira M23 n'umurongo utukura adashobora kurenga. Ibyo umurongo utukura ubugiye ngupfu, nuko byo sanfu batiyo jambo muri agaciro yarabivuze. Minisitiri w'intebe arabivuga ko tuzagana uretse gato ukira aho ngaho, abantu ndashaka kugira ngo babyumve. Aya niyo magambo ya Kisekedi kugira ngo bize kukorohera, kandi ujye ngufashe. Yagize ati jamais au grand jamais, jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Uretse gato abatumva igifaransa agize ati jamais. Oya, au grand jamais, oya nini, tant que je serai président de la République démocratique du Congo,
nkiri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, j'honorais en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. ntibizigera bibaho na rimwe nkiri perezida w'iki gihugu ko nzigera nicara mu biganiro na M23 cyangwa AFC nkiri perezida. Ntibikunda, ntibizigera bibaho, ndarahiye. Komeza ijambo ryawe. Thank you so much. arongera avuga ati ntabwo ngiye nshobora kuganira repante abazi repante twa umuntu ababyinisha tumize umuntu ababyinisha Katuni za katuni ngo ntiyaganira repante afashe mu bayita repante ni amagambo menshi yagiye avuga menshi cyane abantu ubu ngubu ntekereza abazibona kuri perezidansi ya Kongo baraza gusanga amavideo yuzuyeho barimo babateje umutwe. So ni ukuvuga ngo icyo ibi biganiro bivuze wabivuze bya filime, ni ukuvuga ngo ni intsinzi ku ruhande rwa M23, ni intsinzi ku Rwanda. Impamvu ari intsinzi ku Rwanda atinde intsinzi kuko mu kubisobanura kwanje abantu ntibabyumva. Ni intsinzi ku Rwanda gute? U Rwanda rwaherekera rutaga ibiganiro nk'umuti w'ikibazo cya Kongo kubera impamvu zitandukanye, harimo n'impamvu y'umutekano w'u Rwanda. Ego ibyo bintu byaranzwe n'ubwo yabyanze. Ego amatangazo yose ya M23 yagitangaza kuri Lawrence Kanyuka ongera ntuzi. Amatangazo yose yagiye atangazwa kuri Lawrence Kanyuka wambaye kuzera avuga ati no. Okay, komeza numve. Ndi kubwira ngo amatangazo yose yagiye atangazwa biciye ku rubuga rwa Lawrence Kanyuka. Yarangiza akavuga ati twe turashaka ibiganiro. Yego. Amagambo yose ya Dr. Oscar bari mu buzi ba Yans Kongo F2. Ego. Yavuga ati turashaka ibiganiro. Kugeza nejo bundi. Ibyo byose mwumva amagambo mwumva ya twavugana na repante kugana na M23 bishoboka cy'izigara. Kusi n'umurongo utukura ntashobora kurenga. Byazaga ari igisubizo u Rwanda kigasubiza na M23 ko nta biganiro na bike bizigera bibaho, solution ko ari intambara. Iyo nta biganiro biriho, solution ni intambara, niko bishatse kuvuga. Ego. Rero intsinzi, abumva intsinzi bamaze kumva intsinzi mumvise ko yabonetse. Intsinzi y'aka kanya, intsinzi iraza kuza he rero mu rwego kwisura, biraza kugaragara hino kuri bijyanye n'itura mu buryo buri diplomatique. Intsinzi no cyane buri ibitegerejwe kuko uburyo bw'intambara bwo intsinzi ari bakanya intsinzi yo iri ku buryo bw'intambara babibona ntawe bitindaho. Icyo abantu kugeza mu buryo bwa diplomacy ni abantu batumva cyane. First of all, agomba kuduka ibiganiro bigomba kubaho, agomba kubaho gukiriyaringa image ya M23, gukiriyaringa image y'u Rwanda. Ego. Gute rero nindo kiriyaringa iyo image first of all. Iyo image irakiriyaringwa na leta ya Kongo igenda ibeshuza amakuru yose yagiye itanga yaba ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rw'u Rwanda. Ndabisobanura. Ego. Iraza first of all gusabwa ibintu byinshi cyane, tuzakugarukaho byinshi cyane, nakubwira nko mu 10 byinshi cyane. Harimo gufungura abantu bose batavuga n'umwe n'ubutegetsi bagiye bazira bakorana na M23 first of all, mbere kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ibyo ni ibintu bisaba kugira ngo ibiganiro bikomeze, ni ibisabwa n'imbere yo gutangira kujya muri details z'ikibazo. Hari ibibanza ku mwanya rwa mbere na mbere. Ibyo ni byo ari kuvuga. First of all, gukiriyaringa image, baba barangira gufungura abantu bose batavuga n'ubutegetsi, baba akarengane, gukuraho ibintu byose byafatiwe abayobozi ba M23. Ibi byose bakora guhagana n'umuntu wamaze gukatirwa gupfa, wagana n'umuntu washyiriyeho impapuro zo washyiriyeho amafaranga yo gufata. Ahangaha rero utararengaho niho mfite ikibazo gikomeye. M23 kugeza amasaha itariki 18 ni ryari? Rero bundi
none bazamaze kuvanaho bino bihano uri kutubwira ntago bazabiganira i Rwanda, Biv- bazabivuganira i Rwanda. gute abantu bari wanted ni uretse gato abantu bari wanted abantu bakiriweho ibihano bashyiriweho miliyoni 5 bazura indege baje mu kindi gihugu, urumva ibyo bintu bishoboka? Erega ntago ari uko bikora ngo Godfather, nta bisobanuro ngo azagiyeho Colonel Nanga, ngo azagiyeho ngo Bertrand Bisimba, ntabwo ari M23 ifite staff nindi ishobora kohereza, ifite abandi bintu, ifite abantu benshi cyane yakohereza batafata ibihano, kimwe nuko leta ko ntabwo izoherezayo. ndabikora mbishaka. Reka ndi kukubaza ikibazo nawe ndakoza ugahita unsubirizaho. Ndashaka kumva niba bishoboka ko ushobora kumbwira ko bidakunda ko babikoresha nk'urwitwazo kugira ngo bange kujyayo. Ntabwo uri kubyumva? Ntibishoboka, ibyo ntibishoboka. Na leta ko ntabwo izoherezayo abantu twe tuzi, ishobora kohereza wenda abandi rero tutazi bakajya kuganira, ariko narimo nkubwira ibishobora mbere yuko binjira mu biganiro nyirizina. Rege ibiganiro bizamara ukwezi, ibiganiro bizamara amezi 2, ibiganiro bizamara igihe kinini. Yego, kwa ko hari ingingo batazajya bumvikanaho, ingingo batware bataka bongera bafata undi munsi basubireyo. Kwa ko leta ya Kongo yanze kwemera ibiganiro hakiri kare. Ubu ibintu twasabaga ikiri Bunagana bitandukanye n'ibyo gusaba imaze gufata Side Kivu na Nord Kivu yose. Mwumvise ko na centre ya Butembo, mwumvise ko na Butembo mu minsi mike iba yamaze kuvamo kubagera muri centre. Yego. Ibyo byose rero bigaragaza ko iyo wamaze ubundi umugabo kugira ngo ugire ijambo uriyubaka. Umaze kwiyubaka ibyo bintu biguha ijambo nk'umugabo. Yego. Rero niyo mpamvu rero hari ibintu byinshi cyane bizasabwa leta ya Kongo, bimwe ntibyemere, bimwe kaza kubyemera igoranye. Ariko bituma ibiganiro bizatinda. Ariko ibintu bya mbere byo bigomba kubanza kuba clear, nabikubwiye. Ukiriyaringa image ya M23. First of all kubanza kwereka amahanga ko M23 ikintu iterabwoba nkuko babivuze. Yego. Ibyaha bayishinje by'intambara yo guhohotera abagore, kwica abantu, bagomba kubanza kubikuraho. Donc iyo mvuze ukiriyaringa image, ikintu cyose bavuze gisebye M23 bakuvaho. Bagomba kubanza first of all ukiriyaringa ko M23 n'u Rwanda ari ibintu bitandukanye. Bagomba kubanza kugikora mbere kuko ibiganiro bigomba gutangira ibintu byamaze kuba clear. Ibyo byose bizafata igihe, kandi kuba ibyo biganiro bizaba birimo ntabwo bisobanuye ngo intambara zaba yahagaze. Ibyo nibyo aka kanya mbona bizabaho. Ibindi bizazaho bijyanye na kwinjira muri details z'ibiganiro bizaba iyo image babanje gukiriyaringa image mu rwego mpuzamahanga, kandi bakabikiriyaringa mu buryo official nkuko inzira babinyujijemo bangiza isura ya AFC M23 n'isura y'u Rwanda. Impamvu u Rwanda rugaruramo ntabwo ari uvanga u Rwanda ngo na spiritif M23, no. Impamvu u Rwanda ruzamo nuko amatangazo bakora bandikaho M23 bagashyiraho u Rwanda /u Rwanda, M23 RDF, M23. Ibintu byose bigomba kubanza kuba clear, bagakiriyaringa image ya M23, image y'u Rwanda, none bakabona kwinjira muri details z'ibiganiro. Ari bazareba point zizigwaho, ntabwo twamenya ngo nizi, ariko dushobora kuzitekereza nk'abantu bakurikirana ibi bintu. Ndumva ari ikintu nakubwira Godfather. Urakoze cyane. Republic wa mutize Mike yawe. Republic can you mute your nonsense Mike? Bigutwaye iki? Thank you. Reka dukomeze. Bwana mbere ko dukomeza, reka dufate umuntu bita Enoke waje kare. Enoke ndashaka kugira ngo nkumve. Enoke go ahead. Enoke go ahead. Urakoze cyane Godfather. Ukubite ubangura twihute cyane. Erega ngo nibutse yuko hari framework abayobozi biyemeje umunsi SADC ihura na East Africa, kandi iyi framework ntago yigize bayijugunya muri puberi. Dushobora kutabibona mu buryo bufatika,
ariko iriya framework izubahirizwa. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari technical framework y'abayobozi b'ingabo bakoze ba East Africa, nyamara murabizi amanama yabaye mu byumweru bishize nka 2. Hari abahuza bashyizweho, harimo Lorenzo Prime Minister wa Ethiopia wavuyeho, hamwe na Olusegun Obasanjo nk'abahuza bashyashya baje gufasha Lorenzo, kubera ko Lorenzo yaragiye mu nshingano zindi bamusimbuza Uhuru Kenyatta. Ni ukuvuga ngo nubwo mubona Lorenzo yakoze biriya, ariko arimo gutegura inzira iyo abazamusimbura. Gute kumusimbura gute? Lorenzo yarasezeye avuga ko agiye kuba umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe, asezera ku buhuza bw'u Rwanda na Congo, ndetse bwa Congo na M23, nubwo mu nshingano ze bwa mbere M23 itari irimo, kuko bari barayihaye Uhuru Kenyatta n'indi mitwe yose yo muri Congo byari byarahawe Uhuru Kenyatta. Muri make bari baragabanyije, baravuga ngo Lorenzo uzahuze u Rwanda na Congo, babanze bakemura ibibazo byabo, none nyuma yaho Uhuru Kenyatta ahamagare imitwe yose yitwaje ibirwanisho hamwe na M23 nawe abikora. Ko nyuma yaho basanga na akajagari. Muri iyi nama yabaye ya SADC na East Africa, bahuje iyo miyoboro yombi, bafata umuyoboro wa Uhuru Kenyatta n'umuyoboro wa Lorenzo barawuhuza. Bawuhuje kubera ko Lorenzo agiye mu zindi nshingano, bamuha abandi bagabo 3. Uhuru agumaho, bazana Olusegun Obasanjo, bazana na Prime Minister wa Ethiopia utari uyu munsi ugize kwa Prime Minister, umugabo ndamubona yego ndagukurikiye cyane. So no kuvuga ngo biriya bintu, iriya myanzuro iri funded ifite support ya Western countries, cyane cyane Ubufaransa, Macron abirimo cyane. Niyo mpamvu babonye avugana na Ruto abanyakenya bakamenya nabi, ariko Macron abirimo na UN Security Council ira supporting. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose intambara ishobora gukomeza, ariko iriya myanzuro izubahizwa. Nihuse najya mbabwira yuko imyanzuro uvuga izubahirizwa ni iyihe? Imyanzuro yo guhagarika intambara, imyanzuro yo kuzana ingabo zizajya hagati yabo. Ni ukuvuga ngo hari n'ingabo zizaza, hari ibihugu bizatanga ingabo zizaza guhagarara hagati y'abarwana kugira ngo imishyikirano itangire, kuko ntabwo ushobora gukora imishyikirano utazanye a peacekeeping mission ihagarara hagati y'abarwana. So icyo nshaka kuvuga ni iki? Ako kantu kari karumvikana, subiramo numve. Ni ukuvuga deja banyine abantu nk'aba ngaba basesengura ibintu gutya mu gihe bakuri babandi baza bameze nk'abari guhekenya ibisheke bitarimo amazi. Ako kantu gasubire ngo bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo twese dushobora kumenya itariki yo gutangira kw'imishyikirano, ariyo bavuze 18, ariko ntabwo wamenya igihe imishyikirano izarangirira. Ishobora no kurangira mu myaka 5 Tshisekedi yaravuyeho. Ni ukuvuga ngo imishyikirano ntabwo wamenya igihe izarangirira. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo ushobora kubona abantu barimo gukocorana ngo mujye mu mishyikirano utazanye ingabo zibajya hagati, ntabwo bishoboka. So ni ukuvuga ngo East Africa na SADC bazitoramo already, ibihugu birahari, bazitoramo ibihugu bizohereza ingabo zo guhagarara hagati ya M23 na Congo kugira ngo imishyikirano itangire. Ni ukuvuga ngo ibingibi ni ukuvuga ngo ni nyirarureshwa, nta kintu kirimo. Ibingibi ni imbanziriza mushinga. Lorenzo agomba kugaragaza ko ari umugabo nawe yakoze nk'umuyobozi wa African Union. Ntago yagenda nta kintu akoze. Icyambere ni inshuti ya Tshisekedi, ubu niwe mujyanama ukomeye. Icya kabiri noneho afite iyo title yo kuba ari umuyobozi wa New African. So ntago yavaho atatanze imbanziriza mushinga yaho bari abagabo 3, Uhuru, Olusegun Obasanjo na Prime Minister wa Ethiopia, aho bazakomereza.
ego niyo mpamvu ubona ko yabishyizemo imbaraga akahamagara uriya mugabo bitewe n'impamvu mwavuze hano koko mbabwije ukuri Kisekedi ntabwo yagiyeyo ejo narabivuze ariko ntabwo nabonye amakuru meza amakuru mfite uyu munsi ntabwo Kisekedi agiye mu mishyano kubera ko arimo kwigiza nkana oya umugabo yasumbirijwe yampaye uti gute ayo ni amakuru mfite muri inasako zanjye ego uti gute Kisekedi afite ikibazo cy'uko inteko ye izamumera nabi cyane iriya iniyo sekre ye n'inteko yabo ntabwo bumvikana kuri ibi bintu afite ikibazo cy'iwabo mu rugo mu nteko ntabwo imishyano bazapfa kwiyemera ariko nanone umuntu wese arwana ari uko afite umuntu umushyigikiye Kisekedi ikintu cya mbere cyari kimushyigikiye ni Uburundi buriya abazungu bavuga bahana u Rwanda bahana M23 ariko umuturanyi ni ikintu gikomeye yagufashije wumva ko kuzabishobora uyu munsi rero Burundi M23 imaze kubuca intege imaze gukora uruziga ruzenguruka Uvira isigara hagati ni ukuvuga ngo site zose Uburundi bwacamo buza kwigaruriza Bukavu buza kwigaruriza ahariho hose izo site bamaze kuzifunga kubera iyo mpamvu Neva ni umunyamayeri agomba kureba ukuntu abwira mugenzi we rero urabizi bino bintu bimaze gukomera natwe inzira twagomba gucamo tuza gutabara zimaze gufatwa nk'uko amakuru mu kanya yaduhaye ni ukuvuga ngo Kisekedi aciye bugufi ko yakabona umujyanama we ufite ntabwo natinya kwivuga ingengabitekerezo imeze nk'iya FDR amubwira ati ibintu byakomeye nushaka kuvugana n'abo bagabo kuko M23 imaze kuzenguruka Buvira ikica site zose strategique Uburundi bwacamo buza gutanga umusada ikaba imaze kurenga Amasisi igiye kugera aho muzi irimo kugera biragoye kugira ngo wicara uvuge yuko iminsi mike bataba kugezeho ukavaho uno mugabo yagiye kwaka imishyikirano ari uko arembejwe Neva M23 yamucishe bugufi imwereka yuko yibeshye ubu ngubu hari amakuru avuga yuko umupaka w'u Rwanda ushobora gufunguka bashaka kuwufunga n'u Burundi ariko reka nsoze icyo nshaka kuvuga ni iki nsoze aho ngaho utarahatinda ngo dufata mu minsi ishize nabahaye amakuru mbabwira ko Neva Abarundi n'abandi bantu tutaza bari bo bamuhaye ibyumweru 2 byonyine ko umupaka w'u Rwanda na Burundi ugomba kuba wafungutse bitari ibyo agasanga FDLR mu ishyamba na makuru avugwa niko bivugwa so nizo ntumwa zaje niko bivugwa so birashoboka imipaka izafungurwa ntizafungurwa reka tutega amasurebe cyane reka nsoze mbabwira yuko nanone ntabwo M23 yajya mu mishyikirano itarica biriya byuho bikomeye Uburundi bwacamo ndetse n'ababushyigikiye muzi ko byagiye bivuga yuko hari ingabo zirimo kuza ko i Burundi South Africa n'abandi ntabwo M23 yajya mu mishyikirano itatabaye imisozi y'umurenge itatabaye abanyamurenge nta nubwo yajya mu mishyikirano itisha ibyuho Uburundi bwacamo byazira medium and high plateau ntabwo bishoboka kuko icyo gihe ntacyo waba wizeye isaha yari yose waterwa nabo kavu bayitera so niyo mpamvu yabanje gukora uruziga ikazenguruka hari ahantu hose kugeza yihuje n'imisozi ya Minembwe natwigwaneho kugira ngo niyo haba haramutse habaye igitero baye bahagaze neza ku buryo igitero bakirwana kuko nkuko bivuze imishyikirano iratangira ako ntabwo bamenye igihe izasoreza nta nubwo bihagarika intambara nsoze rero iyi mishyikirano ni intsinzi ku Rwanda nk'uko Godfrey wabivuze ni intsinzi ko M23 uti kubera iki mbisubiremo ni intsinzi ku Rwanda ikomeye irimo ngira nk'ubumana niko nabivuga mbare kuvuga ucyo ni intsinzi ko M23 kuko abazungu badufatiye ibihano ahantu hose Kayikwamba yagiye buri gihugu yagenzemo nge mba mu bihugu byinshi by'i Burayi yagiye babwira ngo twebwe twasaba imishyikirano n'u Rwanda kuko u Rwanda n'u Rwanda turimo ku Rwanda ntabwo M23 ibaho ahantu hose yagiye yababwiye yuko M23 itabaho ko ari an empty vessel
atahubwo twe turasaba ngo dushyikirane n'u Rwanda Kongo kuvibayeho muri iyi ntambara yiva ngo turashaka imishyikirano n'u Rwanda kugira ngo turubaze impamvu ruri mu gihugu cyacu birangira n'abazungu nyandiko zabo zose bavuga ngo Rwanda stroke M23 uzare amagambo yabo yose ni Rwanda stroke M23 ni ukuvuga ngo n'ubu ugiye gushyikirana n'umuntu icyambere uraza kwemera ko uwo muntu ari umunyekongo ari mwene wanyu mugiye kuganira ibyo bireta bikuraho icyo gihu niyo cover yo kuvuga ngo M23 nagibaho n'u Rwanda icya kabiri nimuza kwa muri kuganira u Rwanda naho uri buze kuruvugana none ko hazajya haza inyandiko zivuga ngo abantu bahuye muri Rwanda bananirwa kumvikana M23 yasabye ibi nibi Kongo isaba ibi nibi byananiranye bazongera bahure so izina ry'u Rwanda rizavamo kugeza igihe cyane zarangira gihe tutazi byamara imyaka 2 byamara 5 byamara 2 cyangwa 3 ntago mbizi ariko wumve ko u Rwanda muri iyi minsi rwarwanaga rwonyine Tanzania yari yatuvuyeho nk'indyarya Uganda naco ari kimareja gikomeye cyane Kenya nayo nuko muri make u Rwanda ahantu hose mu manama on high table ahantu hose mu ntebe y'icyubahiro wasanga ariko arimo kuvugira M23 bikarangira abantu bavuze ngo akose kubera iki ubundi buri gihe bavuze M23 haza u Rwanda nukuvuga ngo u Rwanda egal M23 ariko uyu munsi nibajya mu mikirano ntabwo u Rwanda uzajya kurwumvamo bazaba ari abanyekongo baganira bavuga ibibazo byabo bikunde cyangwa byange ariko bazaba abanyekongo so ni inkuru nziza u Rwanda zaruruhutse no kwisobanura buri munsi kuko uyu munsi u Rwanda rwasanga rurimo kuvuga muri make public relation buri kintu cyose n'u Rwanda bakaza bavuga bati mwafata imyanzuro rero nsoza ni byiza hano ahantu harimo kuboko kwiza nazi ko ariko harimo ubwenge bw'abantu ariko harimo kuboko kw'Imana kuyibonye kuntu iminsi mikeya bari batumereye mu Rwanda na M23 ubu ngubu bikabitangiye guhinduka murabizi ikiganiro ejo bundi perezida yagiranye na Mario cya kiganiro ubundi mu minsi yashize yajya akora ikiganiro aho kandi Tshisekedi agahita akoresha ikindi gitukana amusubiza ntabwo yajya kuganira ngo washire iminsi 2 Kinshasa batakoze ikindi gisubiza icyo yavuze ariko perezida yahaye Gisegeti nyina ejo bundi cyane urumva nawe bene wabo yaramukomye ibi bintu nawe wazungu bo hanze akantu kamwe na Godfather hari challenge ikomeye itari y'intambara itari ya diplomasi nagwe rwose wenda kumve neza nsoza munota umwe gusa ariko buriya ikomeza ari nakumvisha ufite ubwenge iyo umuntu mbona afite ibintu iyo uri kuvuga ibintu bimekinga sense buriya nkunamba wo nkanakuye kukavuga cyane ibintu uri kuvuga biri ku murongo utandukanye n'abandi ikomeza hari challenge ikomeye M23 y'uyu munsi itandukanye na za munyege zawe zo maze iminsi uvuga uzivuga tukumva uraje unsimbuke umva utangiye kuva mu bwire noke rero urukumva reka nkubwire izi mpungenge zanjye buriya mutekereza ko ari mbi urimo kunyumva ariko ririya ni ishyaka urimo kunyumva iri ni ishyaka mfite reka narabwiye mu byanjye cyangwa mu byemere njye ni ishyaka mfite n'agahinda kuzuye umutima k'iyi myaka ishize urimo kunyumva abazabifata mu bundi buryo noneho mbabona hano hari ibigoryi biba bifata ibintu nabi uzabifata nabi musumba zose so ntabwo ari impungenge mfite reka nze nkubwire ikintu kimwe Enoki ntabwo ngira ngo ntashobora kugira impungenge kuko ndaza hano nkabaha umwanya mukavuga ariko nzi byinshi ariko ntashobora kuvugira kuri iyi mihanda bitari na ngombwa kuzana ntabwo mpfa kuvuga bro nababwiye ntabwo mpambuye ijambo ngiye gusubiza ijambo ni wowe unsembuye mba nabyirengagije nkaza nkaba platform ngo abantu bavuge kuko biba bikenewe ariko ntabwo ndi igicucu reba iyo tweet naraye nkoze ejo somere ngiyo nyishyizeho hejuru iri imbere yanjye reba aho hejuru nyishyize hejuru ireba iri imbere yanjye nimo kuyisomera imbere yanjye iyi nsomere yitwa gute iyo ngiyo nakozeho hejuru iyo ngiyo nakoze amasaha 8 okay Mantongo
mu masaha from now nzabaha yisome mu ntabwo okay cyongereza. okay countdown clock Mhm. 400 hours from now. Just check, it's gonna be how many days. Mhm. Godfather nzashyira inyandiko z'ibanga Nyiramacibiri wo muri Sabyinyo yasize yandikiye Rutinduka wo muri Nyiragongo. Yisubiremo. Countdown clock Mhm. 400 hours from now. 2400 Yeah. hours. Yeah, sure. From now. Just check, it's gonna be how many days. Nzashyira inyandiko z'ibanga Nyiramacibiri wo muri Sabyinyo yasize yandikiye Rutinduka wo muri Nyiragongo. Komeza ijambo ryawe. Yeah, urakoze. Mutangire So, kubara aya masaha kuva uyu munsi. Yes, Mu masaha 2400 muvane nk'amasaha anashize. Hasigaye amasaha 2300 na 92. Izi nyandiko nzazishyira hanze. Komeza. Wow. So muri make hari impamvu ebyiri zikomeye. Kongo yakoresheje ruswa, yagenda itanga ruswa muri Union Européenne ahantu hose, itanga amabuye y'agaciro, itanga promise kugira ngo u Rwanda bafatire ibihano. Barabikora bikeya biraho. N'ubitegereje icyo Union Européenne izakora icyumweru gitaha. Union Européenne zicara ngira ngo niba nibeshe iganira ku byandi bari basubitse ubushize kubera Luxembourg. So icyo nshaka kuvuga ni no gasubire ngo bizagenda bite. Urabona ubushize Union Européenne yaragiye gufatira u Rwanda ibindi bihano. Okay, ibihano byabo na Union Européenne harimo n'amazina y'abantu mu Rwanda tutazi bafite bashaka muri ibyo bihano ngo hazabemo amazina y'abantu. Ntabwo urayamenya singenda yazi kandi nawe ndabizi ko yazi no kudashaka kuyavuga ariko dukomeze hano uko bagiye kuzafata izo nyandiko bazishwanyure kuko ndabona ibintu biri kujya mu buryo. Komeza. Luxembourg itubera imfura ni marayika w'Imana. Ntabwo ari marayika w'Imana uje ukurikira amakuru kandi ndabizi ko ushaka kunyura iruhande. Ubundi bavuga ko Ubufaransa aribwo bwari kubyanga. Ubundi Iran ikope y'Abafaransa. Abafaransa byabaye ngombwa ko babyanga. I mean bakoresha ubuhanga bagina kope bakoresha Luxembourg ariko buriya ni kope y'Abafaransa. Ubufaransa muri iyi minsi ku nyungu zabo zo muri Gabon. Komeza. Urabyumva erega isi ni politiki abanyapolitiki ni nk'intanga. Komeza. Narabibonye ko bavuze ko Ubufaransa bushobora kuba aribwo bwaciye kuri Luxembourg. Ntabwo twe turi ariko so barabisubika nyine baragenda. Noneho Kayikwamba ahita agenda n'abandi bo muri leta ya Felix baca muri opposition y'inteko ya Luxembourg. Bahamagaza uriya mugabo. Urumva Kongo hari akantu ikoresha k'amayeri buri gihe igiye guca mu bantu ica muri opposition y'igihugu kugira ngo batera hejuru. Noneho mu nteko baricara babiganiraho bemeza ko u Rwanda ubutaha rukwiye gufatwa ibihano ibyo Union Européenne yifuza. Ariko inteko imaze kubyemeza hasigara nyine kanso yo hejuru ya Minister of Foreign Affairs n'igihugu muri rusange kugira ngo kibyemere cyemere ibyo inteko yemeje. So mu ngubu rero hari inama igiye kuba Union Européenne sinzi umuzabiraho na bereba hano birahari izongera kwiga kuri bya bindi basubitse ubushize. Noneho bakanizera ko Luxembourg ishobora kuba yaje itameze nk'uko yari imeze ubushize kubera ko inteko deja yemeje ko bahana u Rwanda. Ariko amakuru nafitiye raporo nuko u Rwanda burya rugira hari ukuntu u Rwanda rugira amahirwe yarwo. Uyu munsi inama y'ubutaha ushobora gusanga hari ibindi bihugu bizaza bitari Luxembourg
bikaza bifite ukuri ku Rwanda bitari bifite ego ubushizi ku buryo rero ibyo bihano batekereza maybe bishobora kutaba. bishobora kutaba. Ikindi cyatuma bitaba, ego hari amakuru arimo kugenda, hari ukuntu ikinyoma cyihuta, bajya bavuga ngo ikinyoma cyihuta ukuri kukagenda boro, ariko aho kuri kuzi kugasibanga ikinyoma cyihuse. Kongo yari yihuse itanga ikinyoma, itanga amafaranga, bavuga n'abo Rwanda, none u Rwanda narwo rugenda buhoro buhoro buhoro, ukuri kuragenda kumenyekana buhoro buhoro. Usoza ugana ku musozo. Nsoza rero hari akantu narimvuze ngo hari impinduka za M23 y'uyu munsi, cya gihe uhita umbwira uti unsobanurira. Nkubwije ukuri, M23 y'uyu munsi ifite planning ikomeye nziza, ifite politiki itandukanyemo gato na bene wabo babanjeho. Uti gute? Biragoye kuza ukabwira abantu uyu munsi, abazungu n'izi raporo bagenda babona yuko M23 ari militia, ari group zica abantu, kandi ahantu bamaze gufata abaturage bose babayeho. Ndagira ngubwire yuko kandi ubizi kundusha, ntago North Kivu na South Kivu zituyemo abatutsi gusa, nta nubwo ashobora kuba ariyo moko aruta yandi, harimo n'andi moko, ariko ayo moko yose M23 ahantu ifashe buri muntu wese abaho. Ntago ifata ahantu kugira ngo habeho umututsi, oya, kuko na M23 ubwayo ntago ari abatutsi gusa, ndetse na top management ariko nyita iyayo ntago irimo abatutsi, ni abanyekongo. Ni ukuvuga ngo umuntu muri Masisi yarebye M23 yibonamo, uri Goma ubwoko bwe bwose yarebye M23 yibonamo. Icyo kintu ni ikintu gikomeye, kuko utagenda urwanira ubwoko gusa, ugenda urwanira abanyekongo. Nibyo koko hari ubwoko bufite ikibazo gikomeye, ababyeyi babo bari mu mpunzi bagomba gutaha, ariko nubwo bimeze gutyo, ahantu uri buze gufata buri muntu wese uhatuye irrespective y'ubwoko bwe agomba kubaho. Uretse no kubaho, agomba kwibona mu buyobozi bw'aho hantu. Icyo nshaka kuvuga nsoza, Godfather, reba ubuyobozi M23 imaze gushyiraho, reba abaguverineri bo muri North Kivu, urebe setting y'abaguverineri yo muri South Kivu, urebe n'abameya. Ntago bagendera kuri cya cyo kuvuga ngo tubonye ahantu tugiye gushyiraho bene wacu, oya, barashyiraho abanyekongo ku buryo umunyekongo wicaye mu cyaro nareba guverineri n'abavisi babiri yibonamo. Umunyekongo uri mu nkambi nareba abaguverineri batatu yibonamo. Icyo kintu ni ikintu gikomeye, ku buryo ari challenge ikomeye kuri Tshisekedi n'abazungu yo kuvuga ngo se bana bantu mwita abamilisi ko bafata ahantu hakaza umutekano, amoko yose akabaho. Uretse no kubaho, amoko yose akagabana umugati. Kuko muri iki ushobora kugatanga umutekano ku bantu ariko batabasha kugabana umugati waho hantu. Yego, Ni ikintu gikomeye cya M23 y'uyu munsi, ukuntu bicaye bakabitekereza, bakazana AFC ikaza. Ni ukuvuga ngo uretse no kurinda umutekano w'abaturage, n'umugati waho hantu bazawugabana, nukuri n'ubuyobozi bw'aho hantu bazibonamo. Kandi iyo ni intsinzi ikomeye, iyo ni legacy. N'ubwije kuri Godfather ntago nabitinya, uwo ni wo murage wa politike y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame, yo kuvuga ngo ntago turwanira ubwoko, oya, kuko nurwanira ubwoko uraza kuhashyika ubundi bwoko buhunge, numara guhunga nabwo ejo buzaza bugutere. Uraza kubona intsinzi y'ubwoko bwawe, well and good, mwararushye mwarapfuye imyaka 30, ariko niwigize y'abandi nabejo bazafoma indi group baze bagutere. Uwo ni wo murage wa Perezida Kagame ugiye gusakara muri Afurika, yuko umuntu agomba kubaho irrespective yamuhuje amazu cyangwa budahuje amazuru. Buri muntu afite uburenganzira bwo kubaho, kandi nagaruka kubaho gusa, mugomba no gusangira umugati.
n'ayo mabuye inyungu zivamo mugomba kubusangira n'ubuyobozi ku mudugudu mu karere mugomba abaturage baho bagomba kwibona mu buyobozi icyo ni ikintu gikomeye